Switzerland Albury yuki chongye Davos nala kolachi gyur sole serje ting shibe turip nala geji sogu shibe jushidi thola zamling ki benjo lengde glori chogjin ting shibe shirguba de unzuna yopshe yupong goktab lengu tizo Oxfam ki chogjin dinala pepshu zamling ki wongshu jengi utimina tsu tonang chegube mixe ki nedon shig thola dadin tang yopshe Oxfam geji tizo igenziba wini baniya nama ki jodun richest people in the world, the most powerful people in the world. Zamling di nala che John Denba dang wongshu jengi sidon ki guti cho zamling di nala uchu danyam mebe netan chedu do doshinbe di dangzin che gukshi sidon ki guti cho dang sole John Denba di thani kanyo di gyugen ba ma se kanyo di chashe ri uchu danyam mebe netan di yi benjo phege dang mongzu lamlu ki tola nygyun chi gi ba ten kanyo di sidap che gukshi zamling benjo lengde di sangzu na ge kushab Klaus Schwab ki kyang geji benjo netan di nala mi mangbushi jelu dang keben danyam hodoba dingwelan chigu yopshi kushab Klaus Schwab ki zedun in the age of social media jizo chage gyulam ki turib saba di nala mi tsangmar keben danyam mebar jelu ki netan shig nala jogdab yo mare tenda yin zang ngan tsu mi tsangmar nyamshu chebe kola chigyul ki netan shi jundab che kukshi Kesa chinta tangpa tse nishu nyi na nishu tsenge pala chonggi Davos nala zamling bencho lengdeki tsokjen di nang zamling yongkyab ne sidunpa tang chongleki newe mina ka tang sangyo yulam chegi mina tongchang mangpushi tuntsum che yopshi. Dilo yanang du chepsiki netang la tene Ameriki sinzi Donald Trump tang inji silun jam Theresa May namni tsokjen di nala pepshu nagi mepshi. Timin zamlingi sidun uti mina shenka ki che su nihongi silun kushab Shinzo Abe tang Germany silun jam Angela Merkel tang Brazil ki silun kushab Jair Bolsonaro tang tishin Italy silun kushab Giuseppe Conte so pepshu na yopshi. Dengundu resa dawe nimo geji mangu tepsikangi zonzin chi zamlingi benjo pege roshin yoyang tsoba chebale nyurza timbu tedu shinyor je sung yopshi. Jam Christine Lagarde ki sungdun. We need to redouble our effort to resolve. Nga zutola tumuga gangeti da sedapsu bezun panyo che kukshi. Jonden geka mishtanbe tunzo ki rendu chebatar. Geji tsongden tikzuki nala gangeti da sedap che kuyabadan chepchi. Goksa rusung dan jate yutab ki nedon la tabzu tang. Mikse namshi gyundo ki nyenkar donlin che kukshi. Geji sidon ki utimina ka ki jiong ki chane zamling ki benjo nedan chesangdu lugu yube rendu nagu yoyang. Benjo lente ki sochen di nguyendu songla ki genzi mina gyara kashi ki samzu dulin chebe nangla. Zamling ki nangla tengab yushu ki padong di chechir lugu yube lusub chenbu nagu yopshi. Mimang ki samzu nyamshib kaan ki genzi Richard Adelman ki sungdun. One day we think Brexit's going to happen and the other day it's off. Tengab zamling ki nedan chesangdu lugu yube dazu zingi zipu minay tiyadang. Nguyen chendu lusub chenbu cheshinbe gyachib mangzo ki wala. Danya mebe pardon chenpo shi, chungshima di tandapadu chungyong mabchiri. Tishin geji benju sojen di tola jushi kejen chik ne sakule namshi gyundo ki nedon di imatang. Kesa sojen di tola inji yase William Ki, zamling ki rangjung kuryu songkyub lenguwa nyeta jen kongzang kuchu konyi la peba kushab Richard Attenborough chola kuryu dan namshi gyundo kola jentiti namba kabla. Kushab Richard Attenborough choki songdun. Difficult to overstate it. Duwami tseso ki tenshi tene sakule kuryu netang sangbu kuyabtiri. Tengab nganzo minnam ki kola torshi dongyu nyenke nesu kyarshinpushi, jesung yopshi. Teshin kushib Richard Attenborough choki tengab zamling sakola de torshi dongyu chagengi netang tidani che nyudub jendang gyakab inba wangki nganzo chorshe mebe ngangla gengwe kuryu yongzo kechikdu zame rogyu nyenka yore jesung yopshi.